munsi mureke turebere hamwe impamvu sinema zo muri Aziya kenshi zikunze kurusha u Rwanda ku rwego rudasanzwe. Mbabwiye sinema y'Ubushinwa ko iri ku rwego utakwiyumvisha, muri wowe ntiwabyemera ntakweretse ibimenyetso. Mbere na mbere ku byo ngiye kuvugira muri iyi video, reka mbanze mbisegureho si ugusebya sinema nyarwanda. Wenda tugarutse mu Rwanda dusanga hari filime nke zamamaye ku rwego rudasanzwe. Dushaka gusangamo Inzira y'Umusaraba, Indoto n'izindi filime muzi. Muri izo zose mvuze hariho n'izica ku mativi gusa yaraje kuba nta nimwe mu kwezi ishobora kugira viewers. Gusa tugarutse kuri filime z'Abashinwa dusanga hari izifite miliyoni 40 viewers no kurengaho mu cyumweru kimwe. Icyo ngusaba ni ugusoza iyi video mureke turebere hamwe twese impamvu sinema y'Ubushinwa isiga u Rwanda inshuro 95%. Nawe nusoza iki kiganiro tubwire uko ubyumva muri comment aho hasi. Niba uri mushyashya reka nkwibutse gukanda kuri ako kamenyetso kari hasi ka like, nkwibutse no gukanda subscribe ufungura inzogera kugira ngo utazacikwa n'ibindi byegeranyo by'ibihe byose. Mureke turebere hamwe. Nawe ushobora kuba uri mu bibaza ngo kuki Ubushinwa bukora filime zirebwa n'isi yose mu gihe u Rwanda rukiri mu rugendo. Hari ikibazo abantu benshi bibaza ngo ni iki gituma filime z'Abashinwa nka The Internal Fragrance, Joy of Life, Lotus Tower cyangwa The Ultimated zikundwa ku isi yose ariko filime nyarwanda zikaba zitaragera kuri urwo rwego. Ese ikibazo ni amafaranga? Ese ni kamera? Ese ni abakinnyi? Cyangwa hari ikindi kirenzeho? Uyu munsi mureke dukorane isesengura ryimbitse tujyanye sinema y'Ubushinwa n'iy'u Rwanda. Igice cya mbere. Ubushinwa bwatangiye gukora filime kuva mu ntangiriro z'ikinyejana cya 20 mu myaka irenga 100. Bwubatse studio nini, amashuri yigisha sinema n'inganda zifasha abakora filime. Mu Rwanda sinema yatangiye gukora cyane nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. Mu myaka ya vuba nibwo hagiye haboneka amafilime menshi n'abakora sinema bashya. Niyo mpamvu Ubushinwa bufite uburambe burenze kure. Filime nini yo mu Bushinwa ishobora gutwara miliyoni nyinshi z'amadolari. Hari amaseri atwara miliyoni 30 cyangwa se 50 cyangwa izirengaho n'ijana z'amadolari bitewe n'ubunini bwayo. Mu Rwanda amafilime menshi akorwa ku ngengo y'imari nto cyane. Ibi bituma haba itandukaniro mu bikoresho, imyambaro, effect n'ubwiza bw'amashusho. Mu Bushinwa hari studio nini nka Hengdian World Studio, imwe mu nini ku isi. Hari imijyi yubatswe imeze nk'ubwami bwa kera ku buryo ifasha gufata historical dramas. Mu Rwanda hari ahantu nyaburanga heza cyane ariko studio nini zifite sound stage n'ibikoresho byinshi ziracyari nke. Ubushinwa bukoresha CGI, CD, 4K na 8K, drones, video product, artificial intelligence mu gutunganya amashusho. Mu Rwanda naho ibikoresho biragenda byongera ariko ntibiragera ku rwego rw'inganda nini. Abakinnyi b'Abashinwa bahugurwa imyaka myinshi, biga acting, martial art, kubyina, kuririmba, gukoresha intwaro z'ibihe bya kera. Mu Rwanda hari impano nyinshi ariko amahugurwa ahoraho n'ishoramari biracyakenewe. Ubushinwa bufite abaturage barenga miliyari 1. Filime zirebwa muri sinema kuri TV no kuri streaming platforms. Mu Rwanda isoko ni rito bityo kubona amafaranga menshi mu gihugu imbere biragoye. Filime z'Abashinwa zikunda kuvuga amateka, imigani, fantasy, uzi, romance, science fiction. Mu Rwanda usanga inkuru nyinshi zishingiye ku buzima bwa buri munsi, urukundo, amateka y'igihugu n'imibereho. Ibyo nabyo bifite agaciro ariko hari amahirwe yo kongera ubwoko bw'inkuru. Ushobora kuba nawe wibaza ngo kuki filime z'Abashinwa zikundwa? Kubera ko haba higanjemo inkuru zikomeye, amashusho meza, umuziki mwiza, imyambaro ihenze, effects nziza, kwamamaza ku rwego mpuzamahanga. Sinema nyarwanda ishobora gutera imbere iyo hiyongereye ishoramari, hubatswe studios zigezweho, hagahugurwa abakinnyi n'abatekinisiye, hakorwa inkuru zifite ireme zishobora kumvwa n'abareba ku isi hose, hagakoreshwa ikoranabuhanga rigezweho. Sinema ntabwo iterwa n'igihugu gusa, iterwa n'inkuru nziza, ubwitange, ubumenyi n'ishoramari. Ubushinwa bwafashe imyaka irenga 100 bubaka inganda za sinema. U Rwanda narwo ruri mu rugendo kandi rufite amahirwe menshi kubera impano z'abarwo, ahantu nyaburanga n'inkuru zidasanzwe. Ese wowe ubona ari iki cyafasha sinema nyarwanda
kugera ku rwego mpuzamahanga. Andika igitekerezo cyawe hasi, kandi niba ukunda ibiganiro nk'ibi kanda subscribe kugira ngo utazacikwa n'ibindi. Niba n'ikindi wifuza ko twafasha kubategura cyangwa se mwifuza kuba mwamenya, mubitwandikiye muri comment tuzabibakorera. Murakoze cyane.